Ono što posebno vređa jeste da je Čović došao na proslavu 23 godine od Barija, izvinjavam se, Santiaga, odnosno, pardon, od Tokija, a protivnik je bio Kolo iz Santiaga. I to je došao u svojstvu predsjednika košarkaškog kluba. On ima metamorfoze. Kad ga oteraš iz fudbalskog kluba, on se vrati u fudbalski klub kao predsjednik košarkaškog kluba. Kad ga oteraš iz košarke, on dođe kao opozicionar. Kad ga oteraš kao opozicionara, on osvane kao koordinator na jugu Srbije jednog režima. Kad ga oteraš odatle, on se pojavi kao ministar u drugom režimu. I tako dalje. U svakom slučaju, on je ameba koja ima više oblika i on je, kako se zove, polip sa više pipaka. Ali u svakom slučaju, Nebojša Čović ima najmanje prava da dođe na proslavu 23 godine od Tokija, zato što Nebojša Čović tada nije ni gledao fudbalske utakmice, nikada na stadion nije nogom kročio do pre 2 godine. On i ne zna da se ta utakmica dešavala i mogao je neko da se kladi sa njim u celo njegovo bogatstvo koje je sticao od Miloševića preko Đinđića, Koštunice do današnjih dana, da navede makar strelca jednog gola iz te finalne utakmice, tvrdim da ne bi znao. A pogotovo kako je izgledala akcija kod tog gola i ko je dodao loptu. I da navede bar 5 igrača koji su igrali u Tokiju tu utakmicu, a kada bi mu dao zadatak da navede 3 igrača Kolo-Koloa, tvrdim kako se zove da bih mogao da se kladim u ruski rulet u život sa njim, da ne zna ni jednog igrača Kolo-Koloa koji igrao tu utakmicu, niti ko je bio trener Kolo-Koloa.